Kulis budi biro session part kajing pitip namta kinong job kiba le simanta namta kicing merek marathon kepada menen kasni ke arpenyu terik April arjar arpsan te menen kasni ki nong merek jongi ke jalan meklia kidan jing merek haar teli ki jing merek po asam kawai ke hapo dhubri ber kawai di haflong dhubri marathon bat haflong marathon te paro kinong job ngedon kumba kharwai ngodi ai te saungut hapo dhubri marathon tangi kentei sudah hapo dhubri mengile bun di kentei bat hapo haflong marathon ya don kumba nyong wode kiba job ayo consolation prize akajuk por te an pertip ki keteng buat ki nong job ba kur cash prize ka total cash prize jong kini art lagi jong mare kala poi hadu silak 100,000 100,000 hapo dhubri marathon bat prapo 1,000 hapo haflong marathon gilayo kur kinong mare jongi napo mekaliama te hapo dhubri marathon kinong job kilong kibashi mentah ka South Art kilometer nagling gentei yo job buan baningkong de Filinza Han Sepi kuan ka keran ke baningkong yo kur cash prize ke belong live 4,000 bat iwan balai ide yo wanda sisa do khat iwan balai yo kur yo cash prize ke belong ar 4,000 bat ka 10 kilometer Clear Jones iwan keran ke balai yo cash prize ke belong 1,000 bat ka 1 kilometer Marquin Les Ramsik yo eka second position bari yo cash prize kulong 1,000 te gini po dhubri marathon yo cash prize kulong total 10,000 baro gini sangut kinong job omdon next rang ma ta next rang gibun gebele sepo half long marathon hakaju i kasni jemara te hapo half long marathon ngedon hadu nyong gode e baro kiba yo khusnam makate ka jaga te bawan maningkong ide crash terjun pathau yo ka first position kadai ka 30 km mo hapo half long marathon kadai ka live 4 km no direction rang bat khatpra km no tai kenthei te nakaliang shenrang bawan maningkong crash terjun pathau yo korea cash prize bolong 1,000 tingka bat kini giwe pedek yo ka consolation prize kibayo consolation prize nak shenrang yedon kumba sangwode Marshall Wanyang daboi miki mule Daniel Walang bat tebok lang biam ini next rang yo consolation prize sau san runyo bat nakiliang ganthei yo consolation prize indon arngut pernai kendaj bat nangkiu sukislong yo ekran ba nriu bat ba shpo te kini yo consolation prize yo ya ka cash prize balong mar 1,000 tingka maroi te ka total cash prize ha po haflong marathon kalong adu prapo 1,000 san runyo prapo 1,000 baro lekor ganeka cash prize sakine ki po haflong marathon te bro artali kalong silak 1,000 te congratulations namta kine nomor ek jongi kiba ada kilaj mere hanong noro ki korbe ek job angim judu re kata ka job te nang yai practice nang yai baha bat nang yai compete ha ki race ki banang wan bat I mean simru ki banang ki nang san ki banang kwa ban mare ba ki ban practice ba nang yu ba bat ba penla ban poi ha thong kumba kini ki ba sedang ban yalam nanti ki poi ha thong te tangkat nehi tulis